Inggih ide dani sareng sami sedurung awet titiang matur lugrayang titiang aturang penganjali umat. Om Swastiastu. Ide dani sareng sami ringgalai puniki titiang jeung aturang satwa Bali sane mamurde ide bang mane angkeran. Kocap dukerien duke kantun Purwakala jagat jawi kelawan Bali ini kantun masikian utawi ratep dados asiki. Duke punike wenten maharesi suci wicaksana ide meparab resi Sidi Mantra. Ide sang resi antuk kewicaksanaan idani icenen petuah-petuah ring parajanane ngantos madue parisolah sane becik tur patut. Nanging wenten kekirangan idani sampun suwe ide merabian durung taler madue putra. Nike sane ngawinang ide yang resi mekayun ngelaksanang homayadnya. Saking homayadnya punika metu raris geni ngabar-abar ring pakunan idani saking telenging geni punika metu wenten manike punika raris ke astawa andok ide resi Sidi Mantra dados anak alit sane keparaben ide bang mane angkeran. Kasuwen-suwen sesampune dhuwur anak alit puniki yuakti mabinayan pisan sesolahannya ni nyungsang pisan parisolahan ni ring kecaping sastra miwa agama ni kemawinan ide resi Sidi Mantra sungsut kayun idani raris mawacana ring okane uduh cening mane angkeran dadi nyungsang pesan parisola idewan tekening kecaping sastra agama sing dadi anake idewa ngelaksanang maklecan utawi metajen mapan metajen to nak ngetuen momo aketi nyen lion momo nento nyen cening yan dadi ide haji suwo di dewa ngelaksana yang ane buka ketu iri keraris ngamres okanidani inggih aji cutet nih sane makin aji ring griya mantan sampun titiang jagi maklecan iri keraris mejalan bang mani angkeran sarung timpal-timpale metajen ngantos sampun sanje kala ngantos wengi durung rawuh ke griya iri ke pariangan pisan yang resi Sidi Mantra ngokan raris kaserep-serepang ngokan ngantos ring Bali Dwipe ring sor Gunung Agunge winten genane sane kuastanen Gua Raja ring Gua Raja punika ide yang resi Sidi Mantra ngeranesike ngelarang yoga semedi nunas ring ide betara naga basuki mang dekai cen kerahayuan uning rengokan idani ide keraris rau ide betara naga basuki aduh cening resi Sidi Mantra apa kali dewa mai dah ditumben ni dewa pedak tanggil kapinang manira sapunika wacanan ide betara naga basuki mesau raris resi Sidi Mantra tinggi ratu betara yang naga basuki
tangkil titiange mriki nen boyo enten tios. Titiang nunasang pianak titiange abatu punika. Ngantos mangke nenten nyerauh ke griya. Ring dijeminap pianak titiange punika. Waduh, cening-cening Sidi Mantra. Ane jani nak yen memasang. Pasti kayang gelah buen aja bos jeg suba ada di griya nyen cening. Ratu Betara manira lakar ngara dia. Nanging kene nyen cening. Ne ada Mas Agemal kemo aba ke griya Jawa Dwipa. Nanging kitu talar cening sabilang molas dina. Apang rao cening mai ke gua raja. Ngaturang empehan sabilang purnama kapinang manira nyen cening. Sapunika wacanan ide Naga Basuki. Raris memargi ide Resi Sidi Mantra mereka ke Jawa Dwipa. Sesampune rao ring griya kepanggih raris okane. Riseda aris pisan makolem. Tuan yang sapunika raris Resi Sidi Mantra jumujo ke gedongan kepanggih ring rabine. Iri ke raris Resi Sidi Mantra ngaturang separinde idane ngeruruh okane ngantos ke Bali Dwipa iri ke ring gua raja. Benjang semeng ni male geginani peni mani angkeran maklecan sareng timpal-timpal nih mapan ayam idane sane kewetang kaon akeh arte berana mas perak berlian sane telas satukan sampun telas jinah idane nenten purun male nunas ring ajine iri ke raris ide bang mani angkeran eling ring wacanan ajine sarang biange sane keintip di bini punika permangkin raris imani angkeran ngambil gentan idane ring merajat taler empehan ke bakte mereka ke gua raja. Sesampune ngantos ring gua raja iri ke imani angkra mapan ten presida ide mantra gentan idane sane kasuarayang. Sampune ke suarayang gentani rawo ide yang Naga Basuki. Waduh, cening-ceningnya nih cening dah ditumben pedak tangkil kapinang manir. Sapunika wacanan ide yang Naga Basuki. Mesaur raris imani angkeran inggih Ratu Betara yang Naga Basuki titiang wantaokan Empu Sidi Mantra. Presida tangkil nyambungang pitresnan ajin titiang kabinang Ratu Betara iriki. Santukan ipun ajin titiang kini sineng kaon gering dan presida tangkil ring Ratu Betara. Cening Sidi Mantra suksema gelah manira kapinang idewa subenyidang nyambungang tresnan gelai kapinang ajin idewane ane jani manira ngelah Mas Duang Gemel nih abe keme ke griya Jawa Dwipa. Sapunika pengenikan ide Betara Naga Basuki. Sesampune usan ngaturin Mas Duang Gemel ring imani angkran maklias raris ide Naga Basuki ke tengah nanging ikut idane kandore ungkur. Sesampune kacinga ikut idane antuk imani angkran betu manah ida ipune sane nenten-nenten druwakan imani angkran raris ikut ide yang Naga Basuki kegetep. Sesampune kagetep ke Plaibang makin ngantos ring alas Cemara. Sesampune ke Plaibang eling ide yang Naga Basuki ikut ne kagetep raris mawacana ngerak ibe mani angkeran dusing pesan ibe ngelah pangrasa jani sandang dosan ibane nah om jah tasmat matemahan abu jiwa permanante uspenike yang Naga Basuki raris ngutil nyekan ide bang mani angkeran
tur permangkin metu api ngabar-abar ngepongi penimani angkeran. Sesampune apine punika ngantos ring alas cemara, geseng alas cemarane punika. Ngawit punika alase punika kawastane alas cemara geseng. Tur maning ide maning angkeran dan uning ring bayane sani jaga rawuh. Permangkin raris ring alas cemara geseng angan idane. Tur maning gentan idane wenten ring sampingane. Sesampune asapunika kocang pamangkin ajine ring griya Jawa Dwipa. Bulisah mangkin ten meresi dayang sirep. Santukan pariangan rengokane nenten rawuh-rawuh saking sandya kala ngantos wengi. Iri keraris idem pusidi mantra geruruh okane nyerepang okane mangkin ngantos ring alas cemara. Sesampune ngantos ring alas cemara kacinga alase sampun geseng. Tur manik wenten layon irike ring alas cemara geseng punika. Sesampune katureksaen punika wantah layon okane. Tur maning wenten genteh ring sampingne wantah gentan idane. Irike raris edi ampun sidi mantra nangis ida irike. Sesampune nangis tanpa riwangne rawuh ide Betara Naga Basuki. Aduh, cening-cening sidi mantra. Apa ngerana yang okan idewane? Sede buka kene. Mapan gelah ane ngeseng ye. Karena ya pangkah cumangkah bani kapinang gelah ngetep ikut gelahe. Tuh ane ngeranang gelah ngeseng turnya dayang ide. Imane angkeran sapunika ucana ide Naga Basuki. Pariangan pisan ide Empu Sidi Mantra inggih Ratu Betara. Yan dados tunas titiang udang nunas kaiwanganipun ni mapan titiang wantah maduaipun kemanten siresane jae dengan lanturang grewek titiange bekasan. Sapunika atur ide Empu Sidi Mantra. Uduh cening Sidi Mantra. Yan keto yan pinunas ceningi. Yan kayen ni dewa ngatepang ikut gelahe. Gelah lakar ngurip ye ide bang mane angkeran. Iri keraris ide Empu Sidi Mantra nungalang adnya ngerana si kejek permangkin ikut ide Naga Basuki mulih sekadi jati mula. Raris ice ide Betara Naga Basuki. Aduh, cening Sidi Mantra aksa mau pesan. Mapan ide dewa subuh bisa idaya ngatepang ikut gelahe. Ane jani gelah lakar ngurip ya ide bang mani angkeran. Iri keraris ide Betara Naga Basuki ngas tahu metu raris ide bang mani angkeran sekadi jati mula. Dua ning sampun nyenang makin imani angkeran. Iri ke mau cana raris ajin idane ide Empu Sidi Mantra inggih Ratu Betara Naga Basuki. Sane mangkin sampun suece Ratu Betara nguripi anak titiange. Cutet ne sane mangkin aturang titiang awakipune riki ring Ratu Betara. Siruning benjangan pi anak titiange puniki imane angkeran maguna ring parjanane ring Bali utamanipun ring Besaki. Aduh, cening Sidi Mantra yan keto yan pinunas idewan depang supaya cening mani angkeran dini ngajak gelah. Ane jani kemo idewa muali ke Jawa Dwipa. Sapunika wacana ide Naga Basuki raris muali.
si di mantra mereka ke Jawa Dwipa. Sesampun rauh ring balik kau. Ngantos ring tanah genting utawi ceking. Iri ke raris tungkat idane utawi tetekan idane ke guetang. Sawetara apa neleng saking tepining segara. Saking guete punika petur raris toyan segarani. Nang ngantos makin genahe punika ke bawah segara rupek utawi Selat Bali. Mangdene jatme durat maka nenten presida rauh ke Bali tur maning okan iba idane imane angkrat nenten malih presida muali ke Jawi. Inggih ide dan sarang sami wanta asa punika satu Bali ide bang mani angkeran presida aturang titiang menawi enten kirang langkung titiang nunas gengrene pengampura. Sadurung pamit lugrayang titiang aturang para mesanti. Om Santi 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 Om.